Međutim, malo je verovatno da će ova trenutna kriza uskoro da preraste u rat. Svaka potencijalna vojna akcija suočila bi se s realnom mogućnošću rata sa SAD, smatra Siddharth Kaushal iz think tanka Rusi, dodajući da je kineska narodno-oslobodilačka vojska, plan, još uvek sila u razvoju, uprkos tome što je navodno najveća vojska u svetu. Plan nije testirana u borbi i neuspeh bi mogao fatalno da potkopa Xijevu moć uoči ključnog stranačkog kongresa na kojem se očekuje da će dobiti treći mandat bez presedana. To je verovatno neostvarivo u ovom trenutku. Postoje neki značajni rizici za Kinu, kaže Kaushal. Kina ne sakriva da smatra kako je Tajvan dio njene teritorije i da će upotrebiti silu kako bi ga vratila pod svoju kontrolu, ako to bude potrebno. To otvara dva najveća neodgovorena pitanja. Kada i kako, u prošlosti je Tajvan upozoravao da bi do napada moglo doći već 2023. Drugi analitičari predviđaju to za kasnije, ali većina se slaže da će Kina sigurno pokušati da izvrši napad u nekom trenutku. Što se tiče odgovora na pitanje kako, događaji ove nedelje učinili stvari malo jasnijima, kineske ratne igre bez presedana uključivale su ispaljivanje projektila u vode oko Tajvana, kao i navodno iznad samog ostrva, zajedno sa pomorskom blokadom i preletima borbenih aviona. Ranije ove nedelje plan je vežbala amfibijsko iskrcavanje na plaži nasuprot Tajvanu. Neke ili sve ove stvari mogle bi da se pojave u bilo kojoj budućoj vojnoj operaciji. Verovatno je da će Peking umjesto toga ipak da izvede progresivno i postepeno gomilanje snaga. Pri čemu će svaki novi korak u tom gomilanju biti taman toliki da ne bude dovoljan povod Zapadu da vojno uzvrati na taj potez. Smatra se da je cilj Pekinga da pritisne Tajvan sve dok mu jedina preostala opcija ne bude saradnja. Uopšteno, postoje 4 moguća scenarija koja bi mogla da se